Hello, my beautiful people. Mumeze mte, mumeze fresh. Welcome back kuri byinci Football TV. Ewan, I'm very excited. Kubera ko uyu munsi there is so much going on at Chelsea Football Club we need to talk about. Kabisa kwicara naje ngo mbabwire n'ukuntu match zagenze uyu munsi. Ikipe ya Manchester United ikomeje kugenda muri sink boat narayibabwiye kwa kundi ubwato bubura equilibre bukamanukamo hasi n'abantu ubwo abafana ba Manchester United abakinnyi by'umwihariko b'ikipe ya Manchester United umutoza mushyashya Amorim nabonye imbere y'itangazamakuru avuga ati this is unacceptable, this is ashaka kugaragaza yuko inshuro bamaze gutsindwa cyane cyane imikino yo mu rugo ni inshuro nyinshi cyane kugira ngo ikipe nka Brighton ise kuri stade Old Trafford bana banje no kugira ceremony bibutse I don't know who is the regent. Ewan, it was meant to win this game. Ariko ikipe ya Manchester United horrible performance. Onana, oh my god, uyu mujama noneho bafite umuzamu ni mabara neza Onana afata agapira agafite neza muri gloves mu kiganza cyiwe ewana kamucike in the box. Manchester United ibyayo biragana he nubwo ni kuvuga ku ikipe ya Manchester United bakubise ibitego 3-1 ariko siyo yonyine kuko ikipe ya Tottenham nayo yakomeje ikipe ya Tottenham. Ariko what do you expect from Tottenham? Nababwiye Tottenham uburyo ubundi niba uri umukunzi w'ikipe ya Tottenham Hotspur ugomba kubimenyera kubera ko doctrine y'ikipe ya Tottenham ni ikipe iri unpredictable. Ntabwo uzavuga ati ikipe rwose iraza ngo itsinde, nta nubwo uzavuga ngo iyo ikipe ngo iraza ngo itsindwe. Ubundi abantu babetingira Tottenham mwebwe mugendera kuki iyo ku ipari yawe ushyizeho ikipe ya Tottenham uba wumva muri wowe ugendeye ku fact kubera ko Tottenham haba ikipe nkuru yazi kayikubita agakipe kakana kakizamuka kaza kakayikubita kandi kakayikubita byinshi. No Tottenham ni ikipe ishobora kugenda ikageza kuri finale ya Champions League sezikurikiye ikaza ninarangiza muri top 4. This is Tottenham Hotspur. So kuba rero Everton yashike kubita ibitego 3-2 rwose I'm not surprised. Ariko icyanunguye kurusha ibindi ni ukuntu Manchester City with Pep Guardiola bamanaginze gufata ikipe ya Ipswich bayikubita iminyafu. Ubundi hari ugutsinda hari no gukubita umunyafu kwa kundi muri primaire wasaga wakererewe ubwo abantu twasaga twakererewe ku ishuri murabizi iyo story nagari ibintu bya danje ugasanga bamaze kwinjira neza kidogo niyo yaba ari iminota 2 yonyine ugasanga noneho teacher ahagaze mu muryango yifashe gutya karasi yose yacecetse teacher ahagaze mu muryango yarakurwaye yarabizi yuko umunsi umwe azagufata no ukayituza wakerere ukatusanga teacher ahagaze mu muryango kavuga se ndamusuhuza ndamubwira ngo se bigenze gute ndamusunika se kuko nuri mu musunike nuri bugire gute ukwitabwira chef mereza karakana kahita mutuma inkoni ireshye gutyo ubwo abana bize nyine mu bigo by'abakire bya bigo bya danje ibintu by'imenyafu ntago muzi byari byo reke nge mbatera story kwera yuko anga dukurikirwa n'abantu benshi cyane batandukanye urumva ubwo ngubwo yabaga ari kire yanjye nimba turi kuwa mbere ni umunyafu umwe nimba turi kuwa gatanu ni 5 myiza ngatangira classe ndi muri iyo mood ikibono cyashyushye. Anyway nuko guko ikipe ya Manchester City yakoreye Ipswich Town irayibabaza koko 6 goals na Foden warumaze imyaka 10 adatsinda nayo yatsinze ibitego 2. Wow, Manchester City byase binatuma Manchester City ubu tuvugana by the way iri ku mwanya wa 4. Nicyo gihembo bahaye umutoza wabo Pep Guardiola nyuma yuko amaze gukora divorce. Nego nta muntu nifuza gukora divorce ariko aho kugira ngo nyine wiyahure nk'abo njya mbona biyahura inugeza kuri iyo level kumva wakwiyahura ukiyaka ubuzima kabisa uzavuga ati go your way I go my way. That is it is what it is. Kubera yuko Pep Guardiola nawe niko yabigenje. Tekereza imikino yose Manchester City yari maze datsinda noneho amaze
gusa nkaho agera ku cyo bita turning point. Ndavuga ati byanze bikunze tugomba kugaruka. Ni nako yavuze muri press conference ya nyuma ya game abanyamakuru kwa kundi bamubaza ati wagwane bigenze gute ko mu kanya mwari musinziriye none mukaba mugeze kuri winning strike 3 none n'ibitego 6 mugaba mugarutse muri big 4, what is really going on? Pep Guardiola aravuga ati igihe cyarageze twibuka ko turi Manchester City. Nuko yabwiye umunyamakuru it's reality, kubera ko iri kubona Manchester City none iri gukina uri kubona ko bari very direct. Intego nta yindi apana byandi bageraga muri box basangamo 11 b'indi kipe bagatangira gutanga udupase bazenguruka box bashaka gushyiramo agapiramo hagati bya bindi bya Pep Guardiola marabizi tekita kandi whatever. Ubu ngubu none no kugushota na amakorosi niki rugaciyo rwagaciye. Niyo mpamvu ubona batsinze ibitego 6 byose. So reka mve ku yandi makipe nigire ku ikipe ya Chelsea Football Club ifite match ku munsi w'uyu munsi. Twebwanga biraba risanga abantu bari muri Romani ngo biraba ari saa 5 nimba nibeshye biraba ari saa 5 kabisa z'ijoro. Ubwo rero abandi mu Rwanda bari saa 4, ubwo mu bindi bihugu nyine urareba kuri GMT yawe urebe uvuga iti biraba risanga, ariko iraba ari match bro, iraba ari match kuko let me tell you something. If Chelsea Football Club lose this game anyhow, if we don't get 3 points turisanga ku mwanya wa hafi ushoboka wa 8, kubera yuko ikipe ya Manchester City nkuko namaze kubabwira yamaze kuducaho. Ikipe ya Newcastle ituri imbere ubungubu ubu tuvugana turi ku mwanya wa 6 tukaba tunganya amanota n'ikipe ya Newcastle 37 kuri 37. No Newcastle iraturusha Newcastle rwose iraturusha amanota kuko Newcastle ifite 38, City ifite 38, Chelsea 37 ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 7 Bournemouth turanganya amanota nayo ubu dufite 37. So what does it mean? Bisobanuye ko ikipe ya Chelsea there is no excuse not to win this game, kubera yuko intsinzi imwe mu mikino 5 ejo ndimo ndaseka Arsenal, ariko byibuza Arsenal yo iri no ku mwanya wa 2 nubwo iri kubotoringa igikombe ntago zira reforme z'ikipe ishaka igikombe, ariko byibuza in terms of big 4 staying at the top urwo rugero rwo rwose iyo level yo bayiriho. Ariko none njyewe forme mfite one step back away irahita inkura no muri za kipe ziri guharanira top 4. Ndetse njya kumera nka Manchester City Manchester United. Ubwo nyine ndahita backwards ndahita ntangiye hepfo za Tottenham Hotspur. Oh my god, I can't take it. This must stop kubera yuko bidahagaze ntago nakongera kubona ikipe ya Chelsea every single season buri season yose y'imikinije ndangiza nari muri top 4 1 2 3 now 4 years. How can you explain this? How ntago twa dropping level ku buryo tugeza no kuri ya level dutangira guconsideringa nk'ikipe yibagiranywe muri Champions League, nkuko mujya mubona za Nottingham Forest ziza muri Champions League bakavuga ngo what, Aston Villa yaza muri Champions League bakavuga ngo what. Aya makipe turute kandi aya makipe afite Champions League bro, ari amakipe ya dominira irushanwa akanaritwara. Nanjye maze kuritwara twice inshuro 2 zose, none uri murambwira ngo I have to drop my level ku buryo nanjye nzaza muri Champions League bavuga ati ikipe harya siyigeze gutwara Champions League. No, I say no to that. This is not our level. Nyikiri kuri yo point reka mite nigira kuri lineup, ariko mbere ko mvuga lineup dore ubu ngubu dufite injury list ndende cyane. Cole Palmer
ashobora kuba atazaboneka kuri iyi game nk'uko umutoza muri press conference ye yabivuze, afite ngo ikibazo cy'imvune, maybe precaution, ntabwo ari ibintu bya danje. Enzo Fernandez same case. Levi Colwill ariko we n'ubundi we rwose bigaragara ko game zimaze kumubana nyinshi, kuko nta rotation agira muri ya kipe, agomba gukina pfa kuba ari fit, agomba kubanzamo. So iyo ni za ngaruka zo kutagira big squad, zo kutagira, I'm not saying about numbers, mufite abakinnyi bangaye muri squad, ndi kuvuga in terms of quality. Uvuyemo ese umusimbuye ari kuri level ye, cyangwa byibuze ari kuri level ye above. Nibyo ngibyo muri nakagombye kuba ndi kuvuga, navuga ati ubwo Levi Colwill iravunitse, at least the lecturage. Ariko twaramuretse ajya muri Manchester United tumureba, nubwo yasanze Maguire nawe akahita yinduka Maguire. Ariko I'm not gonna lie to you, Levi Colwill nta nubwo yakabaye ari we leader muri iyi defense yacu. Ku myaka ya 21 yakabaye afite undi musini abari kumwe, uri kumwereka ko ibintu bimeze. Ariko sinzi, nje nizera ko abantu bari mu ikipe ya Chelsea, bari muri board, bari muri recruitment y'ikipe ya Chelsea, ibi ari ibintu bakagombye kureba n'amaso bakavuga ati this is a basic knowledge, ni ibintu buri muntu wese akagombye kuba reba. Naguza afata umwana w'imyaka 21, ndabizi afite talent, afite potential, whatever you call it, ariko akeneye someone beside him. Ko mwamuhaye Thiago Silva, ninde utarabonye impact ya Levi Colwill yakuye kuri Thiago Silva? Ariko umwaka umwe ntago wagije, akeneye at least someone else. So nyira aho ngaho rero Levi Colwill ntago ndi umutindo cyane kabisa, ngewe ndabyumva kuba yasiba game, ndabyumva cyane. Romeo Lavia we murabizi ikibazo cye, it's like normal thing. Sezo yashize twamukinishije iminota itagera no muri 45. Iyi sezo nabwo nibwo yarakiza azanye na Reece James, ari none dore ahise asubirayo na game shatarakina bro. Igihe twari tumukeneye, nje nizere ko atari ibintu bya danje, nizere ko yenda ari ko akunda umuntu agira ga setback koroyeje. Ariko nimba bigiye gufata ndi mezi, ewana dukeneye mu midfield, cyane cyane holding midfield ugomba gukinana na Moses Caicedo, kubera ko nabonye ko gusiga Moses Caicedo as a lone midfield urahita expecting amo kuitaba Ngolo Kante, kuko Ngolo Kante niwe mu midfield uzakinamo hari hagati wenyine, na support akeneye, akabwira abagenzi be bakuva City mugende imbere, akabwira abo bagiye bakinana bose muri midfield ba Jorginho, akabwira ati mugende mwidagadure ngenda hari. Ariko Moses Caicedo ko muhizo nshingano na defense yacu ifite ikibazo, ubundi Ngolo Kante yabaga ari imbere gato ya Rudiger, ataba ari imbere ya Rudiger, akaba ari imbere gato ya Christensen. Murabazi mwese, ntago wacika Christensen utari attacker, ntago wacika Rudiger utari attacker. Ariko I'm not gonna ask Tosin Adarabioyo to tackle, I'm not gonna ask Badiashile. Oh my god, Badiashile rwose we undi yakaba yari gukina mu ikipe ya yes. Ntabwo nshaka gukora icyo bita humiliation hano kuri YouTube channel, ariko we don't have qualities, we don't have enough qualities. Bita bigaragara iyo bamwe mu bakinnyi bawe bari main player batari mu kibuga, niho utubibonera. Use Cole Palmer yenda ndapfa gushyiramo Joao Felix, nubwo Cole Palmer tuba tumukeneye is our best player right now. Enzo Fernandez remplacement ye ni yihe? Ne uyu nguyu Romeo Lavia remplacement ye ni yihe? Tugiye kwisanga muri midfield dufitemo Moses Caicedo wenyine, Moses Caicedo, imagine. So who are we going to play? Reka nzengere mbahe starting 11 yanjye nuko mbona ibintu bishobora kugenda. Mwizamu ni Robert Sanchez, in defense mu bugarizi of course ndahereza amahirwe Josh Achipong again, ndamuhereza amahirwe kubera yuko Levi Colwill naho hari. I'm not gonna play Disasi,
Josh Achipong aragarukamo akinane na Trevor Chalobah. Trevor Chalobah is full fit. Trevor Chalobah is strong, he's pacey, he is good on the ball also. Why not atasimbura River Corwell agakina kano gapira. Iruhande rw'iburyo ndahita manukana n'umusore wanje Reece James. Reece James amaze kugaragaza yuko is one of our best. Ariko nanone who knows, umutoza ashaka kuvuga ngo Reece James reka mu managing nkuko yabivuze muri press conference ati tugomba ku managing Reece James, akamubanza kuri bench akaza kuza amasimbuye. I'm not against starting Malo Gusto, ariko Malo Gusto we icyo musaba cyambere no kumindinga defensively, kuko inshuro nyinshi uruhande rw'uyu mupeti ruvaho ibibazo byinshi cyane kubera kuzamuka cyane akibagirwa defensive role, kuko uri umudefenseur imbere y'izindi role zose umutoza guha ngo turi muri position cyangwa nago turi muri position. You have to make sure your defensive work is 100%, ubundi ugafasha no mu busatirizi. Ku ruhande rw'ibumoso ni Mark Kukurera, ho na kwirirwa nca ku ruhande cyangwa mvuga kuko Mark Kukurera we is there, is unreplaceable. So hagati no habera ikibazo, sinzi nimba Enzo Fernandez aba yabonetse kuri iyi game, umutoza yamugizeho ikibazo. So biratuma mfata Moses Caicedo na Renato Viega. Bantu bari baza why Renato Viega, kubera yuko we don't have any other choice. Are you going to bring Deuce Hall? Kuko Renato Viega ashobora kurotatinga na Mark Kukurera kimvatinga Renato Viega agasigara inyuma, kandi ashobora gufasha defense cyane, bigatuma no Moses Caicedo aba like relaxed, kubera ko afite umuntu ari busige muri role ye akaprogressinga yigira imbere ho gatoya. Imbere ya gatoya nkahita mashyira Joao Felix. Muri game ndashaka kubona Joao Felix kubera yuko Cole Palmer bavuze ko afite ikibazo, gusa Cole Palmer naba ari fit ndamubanzamo nze gusimbuza nyuma, ariko Cole Palmer nago yabura kuri line up yanjye uko byagenda kose. Uruhande rw'iburyo kuri wing cyangwa kuri right wing ndashyira Pedro Neto, left wing ndashyira Jordan Sancho. These two wingers icyo mbasaba, create chances, after that shoot the ball. Nubona upasa mupase, nubona ufite space yo gushota shota, hit the ball, you never know. Iyo ushose ubukereye igitego noneho ikizame kigasigaranwa n'umuzamu, ikizame kigasigaranwa n'abadefenseur, ariko iyo udashose se baro siri fata ijyane muri net. Gushota nabwo n'uburyo bwo gukiriya chances, ariko birana byo kuvuga ngo dupase ngo duki. I agree, we need entertainment, but today we need 3 points. I don't care how we get 3 points. Twayabona tuyibye, twayabona tuyatoraguye, twayabona ku mashaba, twayabona ku mayirwe, I don't care. Just give me 3 points. I'm not asking more. 3 points. So I can see myself in top 4 again. I can see myself winning game again after 5 games. Horrible. Ndashaka kubona ikipe izana plani inoze inyereka amanota 3. Imbere ndashyira Nicholas Jackson niwe singiye kumubwira ngo atsinde, kuko nicyo kintu cyamuzanye mu ikipe ya Chelsea. So nimba rero atabasha gutsinda, ndashaka kubona recruitment management yacu igenda ikareba striker ikamuzana ikamutereka mu kibuga akadutsindira ibitego, as simple as that. So ndabakunda cyane rero, reka soreza hanga mvuga ngo line up yanjye niyo ngiyo, prediction niyo ndabona kuri iyi game ho I see Chelsea winning 2-0. I'm sorry, we have to keep clean sheet, we have to score, and let's see ourselves coming back. So mandira subscribe, ukanda like nimba utarabikora, kandi ndabashimira cyane kuba mukomeza kubana nanjye from Monday to Sunday. Aravista ndabakunda cyane, ciao.